klasteri zaista imaju u Hrvatskoj neku, moglo bi se reći onako relativno dugu povijest od 2003. godine kada su osnovani prvi klasteri pa do danas. Međutim, unazad nekoliko godina zapravo imamo pojavnost tih nacionalnih klastera konkurentnosti koji su zapravo zatomili one klastere koji su bili poslovni operativni klasteri koji su se formirali po principu bottom up i zapravo za koje više ne postoji financiranje. To je jedan od ključnih problema zapravo kojeg smo se i dotaknuli na ovoj današnjoj konferenciji koja moram pohvaliti da je zaista odlično organizirana i da je potrebna jer zapravo ona obuhvaća sve one dionike koji sudjeluju u procesu klasterizacije u Republici Hrvatskoj. I think it's very important, especially in times like this, to find good ways to collaborate and to find a good communication between clusters. We're all, let's say, working for the same goal. We have all the same aim, and that's find competitiveness and achieve better results for our companies and our countries. So events like this are super important for us for what we do. And it's good not only to find contacts, but also to see best case practice or to see how other clusters are working. And so that's a good way also for us to motivate and do better every day. Hrvatski dani klastera su uspeli, okupili su predstavnike iz 10 zemalja, negde 7 zemalja je sa područja jugoistočne Evrope i smatram da ćemo zajedno napraviti dobre predloge što za evropske relevantne institucije, što za institucije u našem regionu, kako bismo lobirali za bolje uslove okruženja za razvoj klastera. There were more than 20 clusters. I didn't speak to all of them. Of course, we had an interesting workshop in the morning, and we addressed one-to-one some requests, and I could also see that you were very dynamic and very supportive to this policy, which is also backing European view on innovation and strategic smart specialization. So yes, what I see here is a good model for the rest of Europe. Smatram da je ova konferencija jako edukativna i daje odgovor na mnoga pitanja, pogotovo i ovo razgovori u kuluarima gdje se možemo doznati iskustva ljudi koji već dugo godina rade kroz klastere i u klasterizaciji, tako da je jako bilo pomoći.